Masayang although anak, kumusta na kayo? Bilang anak, atin kang karapatang dagong mayap at masaya. Pisabihan tayo Kenny, inmetong kareng mapilan mong karapatan. Kaya rin ang yusyunta mo, asahan na, asabing atin lang karapatan keng ustong nutrisyon teng anak. Magpasalamat ka rin karapatan aatatanggap bilang anak. Pisabihan talangin ing tungkol ka rin karapatan. Nano ing guring sabyan ning karapatan. Magaling. Ding karapatan, yapin la ding bagay a kailangan may biye kaya kayo, ban maging kayong mayap, ligtas at matagumpe. Tandanan mo, ganaganang anak, dapat lang may biye ding karelang karapatan. Ore ni dengke kang karapatan bilang anak. Lawen mo ring litrato at basan dengke latag. Mi bayit at mi kalagyo. Mi kapamilya. Makapag-aral. Makapamyalong. Maubog ing talento. Makasabing sariling opinyon. Atin kayo pang metong karapatan, aala karetang may banggit. Kapag may biyayay ni, sisikan at titibe ka katawan. Basan meng adwang beses. Karapatang midinan ustong nutrisyon. Karapatang midinan ustong nutrisyon. Basan at pagintindihan ing tula, ing pamagat na ustong nutrisyon sinulat ng Marianne S. Razote. Metong karengka kung karapatan king hustong nutrisyon po midinan. Karengka kung bibe yung pamangan, babalik po ing kapasalamatan. Ebon karni guleman at prutas. Nasi, tinape, danum at gatas. Makasikanla at makakatas. Keng sakit, milawat-kot, miligtas. Kaya ritayang binasa itang tula, sagudan tala rin kasunod ng putang. Number 1. Nanong karapatan mo bilang anak, ing may banggit keng tula. Nanong karapatan mo bilang anak, ing may banggit keng tula. Nung inke kayong sagot, midinan ustong nutrisyon, gusto kayo. Number 2. Nanong lareng may sabing pamangan, amamye ustong nutrisyon. Nanula ring may sabing pamangan, amamye ustong nutrisyon. Nung din kayong sagot, ebon, karni, prutas, nasi, tinape, danum, at gatas, gusto kayo. Number 3. Gustong tinggap me ing karapatan mong ay ni, nanong ing malyari keka at keng katawan mo. Gustong tinggap me ing karapatan mong ay ni, nanong ing malyari keka at keng katawan mo. Nung inke kayong sagot, sikan at tumibe ka katawan, gusto kayo. Number 4. Nanong ing ibalik mo kareng taong magkalub, gustong nutrisyon keka. Nanong ing ibalik mo kareng taong magkalub, gustong nutrisyon keka. Nung inke kayong sagot, pasalamatan la at luguran, gusto kayo. Number 5. Nano kaya ing itsura na ning anak ay midinan ustong nutrisyon? Nano kaya ing itsura na ning anak ay midinan ustong nutrisyon? Nung inke kayong sagot, payat at sakitin niya, gusto kayo. Tandanan mo la rin bilang anak atin kang karapatan midinan ustong nutrisyon. Dapat kang pasalamat king apong Ginoo at kareng taong mamike kang masustansyang pamangan. Nung ing anak, masaya, malusog at panesa sakit, ni biye kaya ing karapatan na king ustong nutrisyon. Dapat pasalamat ka kareng hanggang lulugod ka at gustong mamangan ka, gigisanan mo ngan pangdagol kang malusog at masaya. Nanuya kasing karapatan mo na atatanggap mo is sumakapangan kang masustansyang pamangan?
Kumpletuan may panyalita keng lalam. Neto nga letra mo ing ibili mo balang gulis. Atin kong karapatang midinan nung ingke kayong sagot, gustong nutrisyon, gusto kayo. Ngeni naman, lawen may anak king litrato, nung keng palagay mo, may pagkalubya kayo ing karapatana keng gustong nutrisyon. Kulayan meng matuling ing masayang lupa, nung ali naman ing malungkot a lupa ing kulayan mo. Lawen niya ing litrato. Hindi na niya bang gustong nutrisyon ing anak? Nung ing kinuleyo ing malungkot a lupa, gusto kayo. Makalungsyet ang anak, pero ikayo dapat baluyo na ali ganaganang pamangan masustansya. Nga dapat matili tamo kareng kakanang tamo. Laban mo rin ang anak. Nino kaya ang midinan gustong nutrisyon karela. Bilugan mula. Laban nila din anak. Insano ka rin anak ang midinan nutrisyon. Nung ini, binilugye, gusto kayo. Kung yung litrato nga ini, binilugye, gusto kayo. At nung yung litrato nga ini, binilugye, gusto kayo. Ngeni anak, sagutan tala ding kutang. Nanong karapatan ing atin ka, bandagol kang malusog. Nanong karapatan ing atin ka, bandagol kang malusog. Nung inte kayong sagot, gustong nutrisyon, gusto kayo. Next, nanong dapat mong sabyan king apong gino at kareng pamilya mo kareng bibiyedang pamangan. Nanong dapat mong sabyan king apong gino at kareng pamilya mo kareng bibiyedang pamangan. Nung inte kayong sagot, pasalamat, gusto kayo. Next, makanano mong abalo nung imbetong anak, mibiyaya kaya ing karapatanang midinan gustong nutrisyon. Makanano mong abalo nung imbetong anak, mibiyaya kaya ing karapatan ng midinan gustong nutrisyon. Nung inte kayong sagot, malusubya at aliya sakitin, gusto kayo. Wow, kabiyasan mo! Na kanyan, intataw linggawan mo. Umulis ka mo, ibat kareng litrato, gareng anak, papunta kareng kalatag, nung midinan la, bang ustong nutrisyon o nung alila. Lawenyeng litrato. Pantunan nyo la, ting anak, amidinan, ustong nutrisyon. At, gumulis kayo, gulis, papunta ketang anak. Nung ingke kayong ginulis, ini, ampo pa ini, at saka ini, gusto kayo. Dening anak ka rin midinan lang, gustong nutrisyon. Nung den ginulis yun, ding anak ka rin ampo pa ini, gusto kayo. Ding anak ka rin alila, midinan, gustong nutrisyon. Hanggang niya mo, Kenny. Salamat!